irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira program yitu Eishengyero buri wa gatanu korga shayi 3 z'ikiro mpaka shayi 5 z'ikiro ntuba turi aha nanye Boaz wa Mongolia. Izana wa gatanu ibiro byo kwezi 26 ibyo kwezi ko kubanza umwaka gw'2024 eji na programu eyatusya ekatebana nizoba obuyugande cyungurwa rukomorwe na 96. So nuho turi hirre n'umuramo gw'erizoba bukuba emikoro yamane yihanga esibire mu rurimo rwa Jinja andenza kubuza emikoro ko yatambura ebyagambwa tubinaha abantu abakomanya na theme no shote negerangu Uganda itwena turukwesimsana turukurwanira. So mu studios nyine mwami Moses Nwagaba entwiga akashari na pleader nyine mukuru Tonawe John naraga NRM nyine mwami Asimu Nelson na Hagera Nupu kandi na coordinatinga umurikazo tutekateka heru kuba hakiriyo RDC wa Bushenyi omwami atohirwe Robert. So nabaza kutwegitaho bwanyuma yakirekaje tutakutwara mwanya gwona twenda kugamba mu program ya na Radio 5 chenda na mwenda katonyeza mushanje fama korgarishiro mutawoni andije kanyamono wakutaho buri yukura mu program ya ikabantu kuri radio turi aha Zuku turi a StarTimes turi a Facebook turi a Twitter turi a YouTube kandi turi a platforms zizi zone turi na free to air turi na GoTv. So ikireki kature abantu bakutura musi omwami Nelson abantu bahenda musi wabare munonga Boaz nafutangira kana atangira nabari mu studio hamwe n'abarya hera bakutureba nangwa na nabaturikirize aha radio yitano Nelson Asimwe basheija neriyizina NUP cha personal wa district ya Kazo kandi ekibina cyanjye turashare mutwikiriza ngo tuzo mu Karuru ninza kuba ni ndonda entebe y'Eishengyero aho bishaza area Kazo kandi niyunga district. So tunyo banza kurunda bendera icyo automatic remember omuntu how do you do yagira ngo kigombe kucirikiriza kuba yikiriza ngo mu Karuru najya kubona nda kwisimba wa MP kwesimba wa MP usibiri kwanza kutunga furaga process ya furaga tekabiro ronda furaga no rya bwa cyama no primary ner primary konka urya bwa neza bazaro primary zo bwa cyama ibitu byanyu zo bwa MP konka katubuze je n'ikibuzo cyore niki kintu cyane upe cyo babeno eki bakoze eki wakunzere then ukajya ngo ari icyo baku disappointing. No abantu bataro bakora ibintu bindi muno bikunda enkaki they play very good music yahanko bandi cyo bakutera the music I feel very good mbatera byo shingoro birungu mbatera most of the members senior leaders including the president and Hati is an active musician ni njumira ikikorwa cha government ne bitongore bya security ukumutanga ukora imirimo ye ya hiro hanga okube kitone cy'urwa hanga. Yes, you can practice kunganyo ni mukirizamu ibintu kwatina music at least he can lecture me about music akabisoma professionally ya practicing ye ham sentence dakihomu umuntu we Africa hano naso kuba yabiri umuntu kubanza kugura Cadillac president wa America wabena hosting as in ping 2 months ago akana jeta a beast. So moto ketali buri cyuru nige kitunzu. So nebindi bindi muno uwe na banuba na nubianli beine bikanda bakana bakora na mirumo nyinji mu Karuru ka 2011 bakateri kizana akaruru teka twawura NRM Electoral Commission akela Uganda ekane kakozesa mu civic space yihanga liona kugambira abantu ngo Karuru ka twahora. So we can't say so to that extent. Yes, aho he's an authority on that kuba abana gamba bya music really I will listen. Nelson, so now ekimwe mu cyo kubyara mitumba ombiye na byenguto chikatoroga muka performinga dismare now atumuri niki kimuri n'umuteka nkanupu kugira ngo you stay afloat kugira ngo mutabura hasi ya mizi because your government etebekani senchi kwishatu
rwa ba speaker aba Commonwealth orwa NRM n'orwa G77 plus so at least NRM ibirekere ngo iri ni charge ati imwe mwino hoki haven't you been outrun wakoze se kigambe kitare cyo kugira ngo kikatoruma ahubwo kubana nasika yahahunka bakorekaho abantu bariyo no babyare mitumba so kira in fact kikaba very successful kwikana excellent kugira ngo abantu bakaba ryaho bakwisemamba ba leta neso for ya no kunga bayetorora magare ngo bariyo bakumere aba security ya John kubagire kurra bahura ngo president ariyo mu Kampala ariyo naramusi abantu be ariyo nakore ikintu ngo cyabire kiri so omugufu ikintu cyo kiratorogere kikakora ngo kubitumbe ekabyarwa kandi amakuru gakoreke mitumba ne byarwa so kandi government yetakozere ati kitandikire Kampala nikizagumana icuma nangwe no witoko niza kutanda Nelson hariho ompolisi abakwetwa ade fence sitters they could ababa ko batine side tabakuhageragera Museveni tabakuhagera cyagoranyi bashiriyo mbebuza because in the European polls America as of 24th this month Trump abariya 45 Biden abariya 42 konkaro 11% y'abantu batakacwirimo hata baba kuba bari bakubasa kutwarwa either NRM na RNU azahe inikigambo cyo bita right thinking members of society hata abantu batari intoxicated domitu bare bajeno Museveni ariyo muri kikorwa NRM na addressinga abembizi b'amahanga igana 20 then bakareba ondijo y'wakuba an alternative aya kwasura umutumba nago byaro mu China umurguto omutumba gwatakabara gomnyegwana ngwabo byararwana sinjara no jangwa baba warwagatana rwagati mamba teka cyari cyaguranye when it comes to statecraft ejo kubanza mu Uganda baba rwagatana rwagati stubile abantu barama for information ya 40% borekere ngambere ryo 40% y'Uganda hati noreba nko mu America abantu aba batakacwiremo bono baba bari yaho bategerize kureba ideas z'omuntu kureba foreign policy nebyo bo Americans bine bakonsidering ngo mukutera karu kungati to kwikari Uganda hata aba bantu abo kwika emetwaro nkamunana yona byajyango ninka 40% abo abataratire karu kugira ngo bakanga katera ahabo kugira ngo bakaburo kutera okwiyaho abantu bakabura obweseje first of all institution za government secondly bamanya ngo omuntu nakugambira jate nyowe tinkwenda president Museveni so nicyo kinta kuza kutera nicyo mpamvu no nakuzayo nkabura kumhaka ruru kanje ubona abantu baza kurangirira bakora ki bakwenda so tindashishe bwire so hata niyejo 40% abo kwika miliyoni zinkamunana ninga mushanju abashazere mbakagira ngo president Museveni kargaho yargo nubwo bariza kutera ki nubwo bariza kutera karu okwetegereza Nelson kucyakubaho mukabyare mitumbe byo mu nguto government yakabara sente zo gukora nguto umuje mwongera mu mutumba gwa kabiri mwongera mu gwa kashatu then eventually imo yimukuza ako Nelson hati waraga kazo wija mbara mwene kunogera ngo abantu bakahura umuranga gwawe very effectively ebye nabyo byo mu nguto rwibanda kuzambara ako hari mu byina umbaro nwagaba kashariji yo na hari mu ebina ngo bakijwa mu mutumba twanokora bayi so future yiki mwene mutana kamwe ndi hangare bereta ekigendero wecho tukujango no kubyara emitumbo omurguto ngo ikoreze hicutoke not like that so konka ko kutamo mutumba oremesa mobility okutambara kuba kwarema in fact mobility tero hatungoro urguto rwano gamboro orurwambara wizwe orurwa wizwe urguto orwo emotoka yahika nebanza embuyo korabaha nebanze heteti yeto so in fact no bakubara ko mutumba no kuva gutine cyushara kuba mobility yote kozereke tero so akontka ko esanka kamaniso ahabwo kuba government age abo kugira ngo iyo ne yekihekera okwiyizereke nembuntu so yo ne hororo waranka kacyo John abantu bahenda musi abatwirire nabakuryumba torora mbaramuca sibire mutamarire muta Nelson ya top performance norora
ebintu kuba bikusobera nokusheka tiyashekaza ebintu kuba bikusobera naseka ngasomerwa kibuzo norora halo bigumire nyoni njangu muti yatambika my message to fellow NRM cadres, it has been very clear. A statement yona, action yona, umuntu wale leader wangu mapate interpretegereza kurunja, he can't defend it. And I've done that similar. Thank you. I can't be toka tonga nelecho taitegereza kuba musibe wentekereza yanje because I belong to certain party. This gentleman no musibe wentekerezayo because na atekereza ngo eje kale opinion ya party na habucha semiri kujihagira. I don't think ngo kale opinion ya party because bukatandikira exhibition no bukatandikira exhibition ya one celebrity cartoonist Spire Jim Sentongo yaguma na akozesa social media especially Twitter omu exhibition zezo yatandikira mu ya health yaje obyegira mu roads nuya banduze kuyayo muranga bwo kubanga bwo kubyari mutumbo mutabona bano bawulira ngo abajenye ne beja they picked it up all sensible people in the opposition boka bakabyaga the chief whip akemera yagira this is an opportunity for us as leaders in Uganda to welcome these leaders hatukagire kitwihaho because omunyetegereza yo muntu oliyo no abantu bakana bagira ngo ntwenda ngo bobo wena kagira tabantu bantu basemirire kwija no problem abantu bano ababeno barara kibuli ababeno bajya kurambura jinja bakana bajya bakana barara mu hotel ya president Museveni bakana bara no amategeko gonka bakamba mhale gitima bakana no mago mhale gitima first of all owine komanya ngo no obeizire bateizire president Museveni is a legitimate president of Uganda aliyete mission ya kujye entebe omubigere manya kuva magere mu bigere tugende entebe mu ntebe eje kangaka Robert Dobastyle ekalema now hata abantu beije omuntu ngogo eine aka hotel cye haroba drivers haroba cleaners babakama tubakorara za munene tubakorara sere mbaba kala uskati $50 naenda kuita korara ha hotel yugo badibukingire upfront oliyo no ukora kawefube kugira ngo abagenyi bano baraenda bagarikeye obaragarakayo ogo aka hotel cyo pati government tekumanya pati na actually mu Kampala na metropolitan network byetwirizo government ene less than 30%. So 70% no banyu obara banyu aka opportunity akabatunga in January like this post covid kokukora sente with all these dignitaries you are making an arrangement yokubabinga. Are you thinking that those people are not sensible omahanga gabakurgamu nabo mbama yangu bino position you cannot oppose just for the sake of not take opposing ideas and indeed nko kwa gamba they performed dismally arrangements zabo okuba abantu abamwe omuntu ponka bakaranga mutikiri cya bugundu muno okuba nabo bajyo mahanga ga heru ntariyo that briefly nta amahanga ga heru akosi ihanga ya UK ya US ihanga ya US uho no hakukira ko bahari no position nyingi because tinkaroraga kaburu kabo ka 60-40 na 70-30 obwiro bwingi ni kaka 52-48 around there konka nheine ebintu benokota bare minimum zibihanga to kwikiraniza no muntu ko muntu konke kintu kihanga ni kihanga kwa ntu kitali cyo muntu ni kitali cya president Museveni binafsi umwami Moses nwagaba abantu bete bahenda musyo nabatangira mwena Partizi banyone baje atulore abazana bompira uyotindu bompira mlo Nunde minyini kagera timu ya Simba mbere no hagera gwamara ko akati ngwenda pressure ya bushitini direction cyo yaho mani wagamba ndi ko no hagera wagamba ndi ko no hagera ago muza muno wagaba ababari barige ni ma Arsenal imana manzi na Liverpool ezo atezo nizo number state select number state select ezo tiku ibo ugati chinkwebuza bashanga Ronaldo ajyo mu debate na captain wa Harwe FC Lebagaban pia hata dono lewe chungu Ronaldo was an United kaza na Real Madrid
nakoza ndamadini baharwe FC nashobora baharwe FC kwenta kumanya rupira the fact baharwe FC out of tune that is expected ati washangaga NRM aba ukugitezo mtu hatu umuntu nuko ukereza kwibitira ibiduka nuko yayimwaziyo irwa abana bayimwaziyo nabasaba rwa yo gwero NRM original cyo n'umuntu ahangare naza kureba ibintu bingi akako narebe nga president musebera mukarura kavuga wadeka mwakaruka kaye ukako narebe ari ngaho na hakakana na bobo na wamani najya shiwe umuntu ayino rurengo umuntu manu ino rurengo bato bashaka igisirikana tata mfaka girlfriend na tata bato ina nyimba ine bichumbi na tata na wotine program ubara kuzakurira kuza kusirikana kishi so ataho mbashara max abaki aba NRM cyona nyenda mu John yana gabre kibina kumena yishwe ngo kibina cya save imyaka 78 kitegekirwe general wa izibijuru cyaka kumurwele cyane na mukaga ababona abo n'ibijuma bya movement ba bugu wayini bahi za nuku byona n'ibijuma bya movement n'emitege mito yitirwa mizi yo kwenda daka imiti yo kwenda niyo kwitira mizi yo ndimo kora se movement ya resere hata abantu bona barigire batandika kwe murka wese gireta wese bari hatarga umwana w'umujo arga kamo cyariya na magere riri yateza abato mutwe rushanga tu mwana abantu upunza ko basinga ukayira bamwemereza bakakwemereza abantu bakwiye muki wese so nigera abagamba bagambe ce okay niyo point yanjye ora mnoga yawe gwire kugira ngo twikirize bavudigaragamo because yiwe entekereze yawe ryo negira ngo nyobo ndando musomesa nkaba headmaster nasomesa omwana yagomezamu yaje campus yakora medicine hati na doctor master ubu ndarwara nk'ibyo mu rwaroriye atanzanza babo kuba first of all muzeire number 2 ninyo namusomeseze atanzanza that is your thing washobora no problem yimanye nishobora cyane akaza kuzarwa ukabore headmaster waketegereza ayizere yakikabwa abwa detecte hata nandoga headmaster no kireba no sindasindika nawo no kopi kandi umutine icyo cyo twikije owakuba nabugaba nabaliwa owakuba nabugaba nabaliwa John Nelson na Moses mureke tuhumure mukakide kikemwe then tugaruke Sky TV irakari abantu oyagala kutema ku myaka waliwo ekizigo oyagala akasusu kagonvu akatakadwa anti-aging cream atazira lususu kizigo kya butonde ate nga kikolerawo VX Brilliant Shea Butter alongosa olususulo n'aluziyiza okukaddiwa akolebwa mu nsigo za shea okuva mu ggwanga lya Ghana ne Senegal alimu ebirungo okuva mu Germany ne Italy bwamwetaze musange mu maduuka oba mu supermarkets wonna mu ggwanga w'omusuubuzi jangu ku dduuka lyaffe erya Super Lady ku Parkview Mall. VX Brilliant Shea Butter leka obutonde bukuyooyoote. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamukaga zihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa niki
tukigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Water, please. Can I play with Momo? No. Ha. Hey, can I play with Momo? Ha. Here's our merchant. Oh, very good. 7 Myaka? 20. Can I play with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 365 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmunaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. ogito wagito konka batumu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keke tukazakunyumba na wampesi yona nesente konga kanyuire mbogo
ninkushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogoyoka oyine mbogoka ntaba mulungi ayibambe nenkorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje omuzano gwawe nibihinduka ogw'abantu nga ba United Actors gwagaruka na season 2 tina murongo gutakubasa akazi benkoko zawe zugubire ninze nabisebye lebo bwangani nakwenda kugeza rero bomboresha yona ndafata chifu ndetse na kiso bakanike rukundo eyakabindira bwawe na kara yawe je yonyine no bunuzi bwawe bukurumu wena kurira wena noguma nunyusayosa entura y'abantu nagaraga kurira nurita zabusha zawa leba nibihinduka things change urwo kubanza kwikorwa kashatu shahe mwene cheka zo mwabazyo Sky TV irakari abantu buli rwa mukaga shaha mukaga okusya munanda zihangwe otaferwa program education and patriotism nanye Vincent Mujinyagwishwa turukuretera abantu ombintu bitarimwe namwe ebikwatirene nebyo bwegese no kukunda ihanga ryawe nibakwegesa ibyo kubasa kundo mu ihanga okabasa kubishemererwamo kandi okafuna no muri ebyo ebyo ruhono shoma ningashebe washomere Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu twagaruka ahabwa program yitu Eishengyero umucuke cyo kubanza twaturiyo turamusi abantu kandi nanagambire nti twine RDC wa Bushenyi umwami atwiriwe Robert yatwegitaho reka tumuhereza umugisha aturamusiyo RDC twakwakira abo mu kubanza mu program yitu Eishengyero rwa gatanu yitu twaturiya so ahora tunyire time ujano tushanga webare munonga kumami Boaz abakutureba mwena niye atwire Robert resident district commissioner wa Bushenyi kandi nashemerwa piko mu studio G murundi ganje bwo kubanza cyamanisa ngo mwaka nagutangira mugiya naza kutandukanye na abantu ninga abanywana b'inkwatanisa nabo abo kigendera cyo ko mbeki hangarite so ejo ni nsima mu Jinja City n'abandi bantu bakuru kandi zoberi nyowe ni ndanje ndo kugira ngo nizoba byo kwesimeranisa yabo kuba enteka y'abarwani babebine twagikozesa hati ntuza kusingura ebintu byone byako ebikirize bikubasa kwenda turemesa kwekundira mu ihangarite so mwebare munonga amunsasiro kwija cherezi nanyine emikoro minjo mu Bushenyi na shema so konkana agent ninte kwa kwikaho at least obo bwire nuza kutumara kwiya enshonga zito so Bushenyi hati kintu cyamane kiriyo niki abo kuba Bushenyi chairman wa Bushenyi umwami Jaffa basajja baraba MP Igara East Honorable Mawanda MP Igara West Honorable Mbwatekamwa MP wabachara MP wabachara Katusime mchara wa Dr. Silva Mugisha and twinena kujwekera abakuzire Honorable Jora Mutubasimu arona bishaka municipality arona bishaka municipality Honorable Kabura that is in district ukushotera silent atuno MP arugamba bantu kan bagamba no kugira ngo abebembezi bine approaches zitari zimwe na zimwe gorore yanyunka Bushenyi hatitichbo eriho na wale bo mu results za PRE ishohwire na Bushenyi ke yebembi ito Bushenyi ekiri modo kandi nyenda nangwa nsime abanyabushenyi kugira ngo bo bakakimanya ngweji government ebigenderwa byayo kwihariya nariyari no kutwara umucengengezi hati nkiwo muntu ningi umwebembezi niwo ine katara yawo kukora ikubasa so Bushenyi abebembezi bona bo agamba naba NRM
kunka kuno jangu nawo nkaza kuzina shango hari ogwatira akaru atari wa NRM nyonka RDC umurimo gwanje no kureba ngogwe nawe yategeza ngo uwo MP no board government official ningo mwebembezi ayine korera ki abantu kandi uri kugira omu manifesto kutomunkora so muri bushenyi abantu bari hamwe hari intaniso za politics ebyo again umurimo gwanje ka RDC nambe nahingambira nyine operations nyinji zo kugita abantu abo wagambaho nabandi so abo kuba engineer Silva Mugisha no mukazi we Katusime tabakwendana na Hassan basajja baraba abo kuba basajja bana hagera Karoro okuruto echo namazima Hassan basajja baraba takwendana na ubana mukuru ubana murumuna Jeff being differences are they not there omukarura kahwire bakaba ari on different sides honorable Katsime Mugisha versus honorable Karoro okuruto oguyargen kumwebembeza chairman Hassan niwe chairman wa party on district then engineer Mugisha is a husband to the woman MP but he is a stakeholder in a say mbwenu kujemo mission district ni mukwata munonga hati nyowe tinka yenzire no kuguma tukurebe nyuma nguburi kikaba kitanoho kuba isimbere no warabiremu muden tuguma ari echo anet Mugisha Karoro forever nendwana full time ati nyowe ni ndeba the future twine kuba ntukorera abantu abo kuba enguto ezo wakaroreza kwetaga nizo wanet Mugisha zari kwetaga ebyenshoma constituency municipality honorable Kabura byasingire nabo ekigenderwa kikakire cyo kujangu nibenda chance yabo konka yabaraba so abebemeza baro ntukora nabo nabatarara biremu tikino buzu so atabantu abantu babushenyi ababutosha beine maniki RMP nkamawanda real beine maniki RMP nkambote kama amani bagine abo kujangu abo bombe bwagamba atenga mawanda abantu bakambuza ki ona mabanda akanshe emirimo ya MP na turo munsi obwire nuza kwika ari kubetaga so nyewe nijanye takamwera cyane na impressum burkwezi ore no John katani kene so emikore sibire jinje twereze ikishani an overview of how the day progressed until now wabana muno umukoro gwaguri jinja cyo cyo abiraro na mukaga kando chief guest ya president Museveni chairman wa party vice president Wihanga nawe yabalo excellence Descalupo chief justice nawe yabalo ba hera kayona ya party leadership kuligera cyuma Alhaji Moses Kigongo na vice chairpersons aba regions na secretary yona babali ninjira ngo ebyabiri jinja no mukoro gwaguri jinja abajayo na batajayo first of all mukoro gwagenda kurungi sima abantu bajinja nali ababusoga konki chikuru muno omukoro gwa NRM day okuba noroje ne NRM anniversary kandi haliyo na liberation day ebiro mwendo kwa mukaga ade ni bintu bibiri bitakusana 9th June haliyo a national and international day ya liberation kana Uganda na Gikuza so today hali NRM day NRM day our advantage yo kugira ngo NRM niyo limbwebembezi ekiro cyayo ekikwijuko byatwaro bwebembezi ekachitwa national omuntu ekereze yanje so na advantage kugira ngo ariyo mbwembe absolutely not the national feeling ahaturugera omubebembezi kubeba DP nora haloho public holidays ezihanga eziri universal nale za mahanga amenji kutomunkora irrespective of who is running the state like so independency taloho mu president walida kajindura Christmas day taloho walida kajindura
new year talo alija kagihindura women's day talo alija kagihindura hata ni yitu ni aina rimu Labor Day obire yitwe neitwe nutkozesa agakodi yako agokuba mu government twata sente za government tuzitumpate imukoro yitu ala uzgundu mukoro gwa pate ne bicha abantu ensonge za gitero mutsaka nyo discussion yaje no kwenda tanti so no mutshiting kurundi muno kandi atemanya pate okubacha pate yone kujongwe ndezi neteko kuziso mugisu gunu tuguru mukoro gwa buri munya Uganda wena nangwa numukoro gwa pate nicho bakugetera NRM anniversary day impapura za makuru TV zaranga emyaka 38 ya NRM iyo ahura bagam because halo abantu ababere liberated 1940 bataho mugusinje bataho musiyabo nundi watenye so halo wa professor ka muntu bataho mu government zone boteine government era bebiri lembi sorry ka muntu nenda kumugambira kumusebe mugambira liberated kingira de akala mundi stongwa amini akala stongwa so hati ito mukoro gunu gwa pate abana Uganda mutuganyire ko society zanyu zihanga ku celebrating umukoro gwa pate oyo pate ejo kujya kutungo webembezi abana Uganda kabagambira ki ekozereki hati ningira mu focus no kwenda kujitaho mu kika zanje utakagira kandi atabasho no kulemera ensonga za manzi yo meshi wagira ngo nona kutanshonga ezaretsire liberation yes nizo kwenda kutandikira hata ensonga ezo obutandika kiri mu kisaka cyanana nena ensonga za stwiri yuzo zikaziroho kandi zikazirulumi zikandi zetegezeho mu Uganda wena twazito mu 10 point program in fact producer ko yanatere ikibuzo ekitwetire afrai ensonga ezo nizo zonyini ekibuzo cyanjye bwe halawe ensonga ezatwiri mu kisaka hata izo nizo twenda tu evaluatinge ensonga 10 hana halone ensonga enjigina za principles za pate new discussion yaje ninja kugerekeraho umufezo wano hati kantandikira principles za pate Pan-Africanism, patriotism, democracy, socio-economic transformation ensonga inezo Pan-Africanism aha twaringa above 90 omwana ari mwejo Somalia tukajayo chenda between 1992 1994 mahiga South Africa tugeta hanu kujya kuterezo wabo kwe haya pathide nachi twagata kaweta nawe nakaseke twataini somero old regional tambo training school amahiga South Africa abakombozi wa South Africa bakarga hanu kujayo 1994 again twaja liberi but I see 1994 twayamba mu rutaro rwa RPF RPA hanu muri Rwanda Somalia tuliyo from March 29th na mukaga South Sudan tukajiyamba muno umukwe hagura kuruga hal Khartoum kwe swa ihanga kariyo nawe yabire hebero mwenda byo kwa musanzu 2009 so we have done our part of that so aho takarijereho mukicereza mukaba hapenga twaronda nwagaba tukaronda nabandi bakugubaroya bakakora audit buri hamwe himujiri kurwana intaro kata audit muri Somalia tukaza South Sudan tukaza Congo tukaza Rwanda a panel of experts bata inquiry ejo mukaji kuna kana panel of experts zitahaho first of all muri Somalia Atmis by that time kana when yetwa kata kabiri Atmis ekali AMISOM ira under UN na allowances inches bakwaba aba serikali bitu by that time first zikaze dollar Rwanda and I think is around 500 nazo nsasura UN na weapons so UN na bulumi yake sato kuja kuongerayo na habire evaluation ebitukoze so mwine clean bill of health absolutely now hata na patriotism okutana gambira ngo aha Pan-Africanism okutine chenda rigan na chenda na itano actually kuba tuija ha patriotism kundi hangara Uganda hata aho tuli above 50 konka we are below 60 habo kuba omuntu akundi hangariye President Museveni 2019 tujya kujya mu karuru akarga agira tabana batonka ba chance honest on state of the nation address tabana batonka ba chance yokora baje mukwiba and I have sacked them yasoma na amabara gabo bana barumu including Honorable Dixon Skatesumbwa na abandi bagenzi babingiro nabo
konko muhanga runo at one time twafile minister wa ICT yo iba nuya bena headinga patriotism mu muhanga riwa hati ni CPC ariko brigadier na Major General Henry Masiko. Yes. Kongo mukazuwe ibaho narebo kabakumba Masiko. Yes, omukazuwe at that time na araro mukitabu cyumwe na inichaji wa patriotism omukazuwe akeiba masti emirongoti na kibya boosters ebya national broadcaster ya bitwara radio yemwe omurubunyo RMP wa Bujenyi RMP al minister wa ICT and national guidance okuguriha kandi iba ali head wa patriotism office of the president. So hata aho patriotism nintaka kabuza twine ba ministers omuri Uganda abari wanted kandi basama mu cabinet ya president Museveni but bari omukoti za Uganda ne babenda na passport zabo izindi bakazihandingo yes hata patriotism na direga tomo principles twaja tuhasigara socio economic transformation na democracy yamana ni kugira ngo umuntu ekirizibwa na rehebo ugabe ukwetorana lidawe kandi mazimako by and large ba leaders banu ntubetoranira ababe nabarungi abari qualified na batali qualified obuzubo bumwe kwiza mu bukabo mu democracy ni kugira ngo ka Africa tukakuzire muno okwe exercising all the tenets of democracy osanga cya leta mu obundu buntu buke ubu kugira ngo bo primary hong oborayi no muntu ukagera bamine uyisimbire nawe uboraya kusimba mu mutomero muhiti okabezi storo omwena rimwe okwanura abantu mbakikozesa ngumamba kwata abantu babo no mwena rimwe bonga biro ukarora cyabiri kiri ibanda ombotizevya choma na honorable guma ukarora akaruka hanu akabeka akantungamo karshenyi so naho na Rwampara akababi noko wani tutaragizire flag isembabwe na hamwe isingiro flag naye kalema ibintu aho naho kabakavu lastly social economic transformation government system yo kugira ngo egumene abantu handouts batali prepared neja gumane idinga results sinche. Thank you. Now we can pendele na akambuja jaso mudashikanje government ahatukire biro cyuma because no social economic transformation halumu ebikugenderwaho kamasomero emahanda ebyona hate emahanda tubikozere amasanyarazi tugakozere wonka tukiremerwe ibintu kandi ibintu bibiro nibyo bikuru muno muri byona amasomero nari byinshomesa nabo ibyamagara na health. Thank you. Kuba tumara ko bukwataho ntuba turi above 70 noga aflight tugira ngo enshonga zenyini izabezeretsire orutaro tutakashira ku cyunguru zikozirweho kozo bote tima kuto abantu mutora ngo butakora ngo buto takora marwaro I think it debate kere ngo bote na abuza abantu ubota kibakaro. So have those issues been addressed in your view? Yo bakomba ganira ukabasha ecyaba twiruce katika iki atumwe n'ubururu bakuwiba ato nyineka akatari vice chairman wa military commission kumuyonda kinani kwabe nakora tamuwanga mwena kar vice uba kirizine ngo karuru bakerangere wena muwanga no ndiko karuru bakaranga ecyo tukine bakarangire kamusinga ochega kanso icyo tukine vama you are royal they say whoever alleges military kanso ketamo ekero Paulo mwanga katari chama yes yagambira ko sia chira kano yoweri Museveni akatari vice nimbia akari vice ati military commission ni aragire ngo Museveni cyaka kigamba akatari vice aka holding wa collective responsibility kashocha katarasingira abachatare ibi kora yabira inese akagwiba bwaya akasimba kutesa akiyutwara umuni kumiri kutesa ya msisi results nini bazire nasi muntu wabuzo tizai figures nizezo waziga nabwecho ekinta kwikirizamwe nicuba cyo jangu bakabagire ngo muri liberation bitiwe ikigaburi liberation abakire orujumu kwase mwa cuka mwa twamura liberation abantu baba rukubi ojo batambi wakireba bayatu kuza kuzarwero akafiro
kangera tujike GTV n'abantu bafite kubitu that time hano ubundi hano kwa batugambira bakasaro niyo batugambira bagurisa bakasaro abo bakwitwa amini kandi amina kayagezire hakafu iroha kumwe rwenda kinana na gumwe ebero mukaga yo kwezi kwa kabiri no wabira fuire umururu wero yona ububagire kucungura bico tor nipo regera barabarebera kai abana kwaize kwikaha esitezia ngatubaza hansa ukwa katano ukumuntu ndekerera mushanga hakaza ukanisa ki ese ati nyara tukore mathematics zenyini icyo baro irito yebe igiri liberation nari nituwani okono kuchungura abantu nukuchungura abantu nari kubatege tuwani yogombere mu majesty ware abashara kakika kubwira kinana na mukaga kawiro mwaka ne cheka bahansa setezia uko twaro mutwaro bakashiringi inshanju umutwaro kabanga batemaho ziribi ayibaza na gato kamanya utwara miliyoni bakakashanje hato mutwaro kabashingi inshanju hachingi inshanju bakabaza batemaho ziribi rero yo sate pasete bagibika tabakakora gakawunda berte kuka point ya mushanju umter point program rero ko eliminate corruption tero ko mutabrite ya sate pasete teka sete zone zabe ziryo mwihanga ziri kutamba zora byo tumaze muzerite kuzahanze kwaza garura abantu kimwe cyakashatu wakisigaza hata amaka mutabete tabireza ubwo ushubu byo corruption yenyine rangano na echakari hata uwo mtwaro uko mwashingiye inshanju wa miliyoni muhakashanje ukireba hata hari antare senior wanu za kwata miliyoni 2 umwaka guriye keri miliyoni muri mtoro cyane leta hatu ni kwati 2 ukireba hati nyenda twate kore conversion bwana radisi twate miliyoni 2 zo mwana wa antare ezo murembe gwa Museveni gwa yiwa twahansa tuzikonverting ngo musente nkuru tuzi kuzikonverting ngo musente nkuru twebuze eze sente zona bakari bazitwara mushumiro ago ko bunaza kwijanda akora ikibaro cyane miliyoni 2 musente za president Yoweri Kaguta Museveni waste ko musente zakaye ni miliyoni 2.5 muni wejono wanyu oyo muntu wakubanye washashure miliyoni 2.5 mu government mbi izinyi akazi kwata yashashura tamwe mu shumiro hatogo muntu wachiri how did you arrive at that figure kwata miliyoni 2 obango ndiro ziri 2 okwaza atobaza kwenye ziri 2 obanze uzincreasing by 30% kora heze uteze mwigano akono ndakongera wiziri 2 babaze kusharaho miliyoni 200 no bango ndiro ziri 2 ziba miliyoni 2 bakaba base ziri 2 none John takuma mu byukubara byumushomesa bakabanza batemaho ziri 2 bawera kuchendeza by 30%. So no banza echamwe no banza chamwe first in first out no chele hati obanze chamwe hato kwate obanze increase tugaruke mu kibarecho miliyoni 2 miliyoni bakaba kwata miliyoni biyoziri 2 kusigara kubyumva hato mtwaro gutemaho 3% usigaza kashanje usigaza shinti kashanje now wachetegereza omucheri zo wakwata miliyoni 2 hato kwate kashanje wano kuzigarana yose nyima no kwata kashanje ojya mu 70% of certain value x uchetegereza zikaza shinti kashanje 70% hato x neza kene y'umutwaro amine miliyoni amine umutwaro then hato teze mwigara zigwene kuba miliyoni so hato kinakora conversion miliyoni 2 70% of x that is 70 out of 100 of x is equal to million 2 x yaba million 2 nemtoro chana leta bakano za ziri 2 wanye 30% of it million nemtoro chana leta hatu wateza mwigana million nemtoro chana leta nyongera ziri 2 kuri natunga million 2 chinana na zinga ni 5 na yibuza abazabuza batakise hago muntu watuye miliyoni 2.5 akazero mwana umushomera omurintare school ngune school fees ngwe hato go muntu kushashura miliyoni 2 zaha zikwingana na 2.5 za buri no gambera ngo kamuzahura nanu mutere kiwali
hataho ngira hataho cyo mbaze mucenjera nyekite kikumanya movement cyekozire ikikumanya kinyine ho bwamushinja ibyo kwerinda oyero kugira ngo president Museveni wabe natabuyanga ukire kuko ibyo kwerinda aterekanise kuko ari mwana arakatabuza akana rataburata we bakuhamwe imengo maraba bakwise hati icyo baza cyabyo ni kishaka kaiza munshanjo nago abarwanisa mini kabe bari bingi ira kama tumugwenda shanjo nago na tano bikukuba no problem president Museveni na mkaga yakera let us agree 500 years ago the whole of this region, the whole of this country from Karamoja to Kisoro hakatalo party inomusi before independence n'abakubuzi batakashira hano abakubuzo bizire still security ihanga ekataro Museveni aka ise Museveni mweka katakazimu so it is really below belt kuyibo kugira ngo ihanga runo butagera gushingira nakaguta atakazimwe ihanga runo karine bizibu ebukatrina insecurity nyo master seed no chire nkashoba master seed president Museveni agaba bazire bena bishinko ne barigire bakara baragei barigire bijo mu Uganda atarusinge obusinge bwa Uganda bukabu wachetegereza echaye kiri mu nokusosora abazungu bakara basosora bire guju ombye shubura bahereze chance abahindi kwano bashubura abira guju babigo mu matawu nco kwerebera bayina we buri town iya Uganda zakare eyira amayirina na mayikumi abo kuba uko bakozere order in council ya 10 bajya ngo mwira guju atakashubura hansi ya mayikumi ku rugagati town haba abira guju batangira 10 kuzo mu cyaro okurugari 10 kwijo mu town nagati baharekera abahindi rukumo rwenda na mwene abaganda bayishanye bataka uprisings babajya ngo hata mufurike muri gihe hari 10 mwijarina bafunza konkana bwe mutakikaga kicyubwa etawuni kuza kushubura mutumu kwabasa na ecyane cyo ko kwirobo no busosozi konko businge bwaburu omuntu watabwira businge bwa Uganda n'abantu nikabagade abantu batabwira businge bwa Uganda n'abantu babi uwo kubanzana kabaka wabanze kuintroducing ngungu on politics za Uganda bakazo mu referendum rukumu rwenda kaganena yaza ndayiga umurika gati obakufubya byegana bugangizi abanyoro kuba muhakanisi yaragira ngo batera amasasi basiga bita abantu 8 ugumu kubanza imburu kuzombi utegeke Uganda ondizo watabwire politics za Uganda nembundu nenda niyo wirika buta Museveni tarundi akakora ki endera nyara kwa cyara ishanju neri amina byabire na hanuka bona byabire natera amasasi boma uwahuriro bakujya ngo gatanu mpekera bona kabatari ya president Museveni kabatari ya Fronesa nuwe yabiruncha abana kabahuruturo mashoboye batekomcha kwiyeka abana bataka kubitagura hata bakamanya ngo nyini yabamanya nako akere mu murabirete nanya za kubita obote kuyapa government chenanda gumwe yeza kusinga karubu yamusinga barabara banaraha yasingo samutesa msanje yamsingira abashato bota akamwiba akasingo samutesa yagiketu mtechuchi ngo yaza kugwana rosinje bukabo abantu barwera wafa twaro nebutwara wayiteje bishi hatumwe maze murebe buwanga bwo no bukitobo opota kategeka ku mu Rwanda kagana 2 yazashashura gumwe akita baganda bangari bakabaru abeje abisere Museveni yazumushaka wakire so tigwe no kumva ni history information za TV bechasi yo kumva watakinga Museveni watakinga wakara nezo kadenye kera sinja berese ngano wagabwihire kama kwa rais yanganga na mugaga na Museveni ene ya kabiri nebi wenda kujya mukabaka crisis nakujya mukabaka crisis ubwa kabaka weza abantu ba Uganda bakanga kuba bizone kutura na geneki nabandi abo kuba yamba kugwa sawunya konka kabaka kore akakoresha bi konko kakaba kokoresha bi kumurwenda kaganena sikumanyisa president Museveni tarakuze nyimanyisa kana niyo beba Zaire urunota Rwanda urunuru Sudani urunuru nongora Chad Central African Republic emyaka ya 9 ngo ni saba Rwanda naza kugwa ona kinani myaka 9 ujashando bayurwana urwano kabeka gufunyira akachake nani nyenda kongerera acentu idaya gamba
wareba emyaka 5 kurga canana na gumwe kuja kushika canana mukaga yiba kugira ngo bakahamba nubagera ngo ababaza nubajya ngo abantu abafire bari hagati y'emitwaro 50 n'emitwaro 9 omyaka 5 government yabirerye yabise 2021 izobarmu amahiga president Museveni gakatera abantu amasasi abantu 1050 nabashaka hatu wakwata abantu abafiri izobarmu kabatugamira tanabana nuba kubatano nabana kwata abantu 5 nabana abafiri izoberumu obazemu emyaka 5 ibamaze no mukishaka kogire ngo hakabaho muhekera hati yazo mukishaka kurwana sa government age akana hakufa abantu bangwe RDC itubazo kare bicyacuri na over to you. So obere munonga omwami Boaz kansime panelists ebiteso byabo wamba muzangu kanso intriga ngunoa NRM konkaba na bero misho then John omutoro wit John nawe nimpurira na chumita obuzo bw'amani na yereka ngine chiro konka hine bitakabireje then of course ogu by the way nup okubaho kwayo nacho tusimira president Museveni okubaho kwa nup tusimira president Museveni abo kuba ejenkora eiturumu nuwe yakoze iki no watuterireho environment kugira ngo ntuje nko mu studio nkaha umushaho mugamba aho byone byo kwenda urgaho utahano wase no kurangira myoni intura kakoba nintura kai ogende okore iki ugume uri mu Uganda uri mu pate yo kunde yo kwenda na umwami John yagamba principles za NRM yereka ngo ekintu kya corruption ngo mu system yenyi abakubeni bahwera president kushikiriza ebimwe ebigenderwa nk'ebyo kubanisa corruption kandi bo bakora ki nibo bakubikora bakushomankora ebyo kureberaho yabihereza kandi hariyo n'ebindi kuba tugamba are opposition by the way nyonkanya opposition think kugirebera omu political parties which is why nyowe umuntu we no mpate yarimo I respect him or her there why and no criticizing a president Museveni why and no criticizing a vice president why and no criticizing ananye generation yiturumwe bwebembeze niyo kwikiriza mukata mutoki namwe nco kurebera nkaha nijaho kandi ukimanya ngo uri no wa nupu nyinoho council we I respect him too much abo kugira ngo amazima nagagamba ninge cyakumanya nakigamba openly iwayenda ogenda mu challenging ningoronde facts zikoraki nzigo mu challenging niyo muntu wonkumanya opposition no mushomankuzi nubu akori wa NRM mukuri umushomankuzi no opposition abo kuba mission ya his excellency the president echamtuire mu kishaka wena batahibe amwe bakaferayo abandi bakagumaho nawe akiriho shahejo mbuzeyibwe akiri najya kanye heyo ingire kinde kinayongera kora abanyarwanda abo kuva akiri kubi so iwo mushomankuzi njimanisa ngo yuno niwo kubanza revolution ya NRM so twantugamba ka liberation day yerizo hati nyunka RDC no waru yuno nyisyangu nanye mbe kabarwane bari ndonda bashomankuza ibari mbakore echa when president atakwetegereza ubushomankuzi nkoko kubwetegereza kubareba atakajya ati abakuriye sende zihanga n'abazigubihanga because John nkoko yanatugambira ba minister bo by their own admission bakajya ngo bakatwara amabati genye bano nubashitamana president mu cabinet ati ababo most of them ningabona bakwato ekinkumanya bakiriyo mu court hari court process nyira abasharo aho ko bintu mwe
mbona kugira ngo habiro transformation yentwaza system zo kuzikora abona kintu cyo kureba nkibo kaje twonkogo nka kwate nyundo mutero umutwe ngwata abo kugira ngo bajyango no mushomanguza konka twaze muri go system into exhausting a process ejo kintu kiza record baheza kumuconvicting as serving a punishment ninga haba prerogative ya massive by the president nacho tukimanyengo yakora ki konka process eriho kandi na president wenyi tayine rusa kubingo umuntu batakasharire mushango for example kote taka musharire but why I differ with you political position zabo ziri political ubu bakwasire ubu bakutekereza ngo bakakwata honorable gabafuza cyane milioni 5 ezitakugura mabati 2 immediately akambinga wa minister akamutakate naba okutekere kugira ngo batekereze yasindikana geno okurugo mu makaje geno owakura akachiko State House and Corruption Unit yatondoza amuletera report kikachita kuyetagisa okubanza kulinda court because akaine capacity he was presented with a golden opportunity yokubata harubaju because bakabata kujya mu court okubarijinje unfair dismissal okuit constitution negera the president can sack you as and when he so wishes so he missed on that opportunity no yatugalire nyuma ito abamwe okutekereza ngo akasi biri kuchikolejo okay wabare mnonge president of course nawe namanya prerogative ye under the law kandi yoti nkaja unimbasa kumusindikiriza ninga ngwitwe ntubasa kudetermininga at what point akozesa obushobozi bwo konkanya kinkumanya na exposure yemushango ya corruption ekirikorwa mu ihanga ejo yona is part of the fight kandi ntimangu his excellency the president especially ko mushango gugwe nanka ogwamabati nanka investigate behind the scenes niwe yajumbire information ejo eventually kije kaba public kandi ekindi public court kwa kujudging it is part of the punishment kugira ngo ibintu basa kwa ikintu taka kikoze ko tuteka chamizi konka abantu kuba kureba that is enough punishment kugira ngo iwe minister Tindagaye Mazina muri minister waba NRM yakwakire ka opportunity kusavinga hurra iyo nkiyo yetere mutima ujye mutinkuza kutegereza president kusindika hankomo kambaze naza ahaside so cyama nsango hina abantu abarumire kwetegereza NRM revolution bakakora ibishikiri konka wakakoreke yataho environment yitu ina kureba ngo RDC ni kuza kuzwa Nelson emyaka 5 embozi excuse me emyaka 5 yorutaro embozi abiri ahamuno gwabarwana ekabane yerokobi bwa government ya UPC obote okubuza abantu obote okuibakaro so enshonga za sparking yorutaro kutandaka omyaka 38 zikozirweho because abembagamba ngo bote numubi bakabaye bari aba UPM bakabaye bari aba DP aba opposition now aba opposition hato mu Uganda tabakoreza ingeshonga nzozo umwe ezije no Museveni yabenagamba ngo bote nakota have you helped the country to recover okutunga consensus echo nacho kanchi tangire omucha council omugufunya cyene ekiyagira ngo president Museveni ko yagire kuzomuchaka nguno huwa owabirafiri konkani njuka ngo na campaigns ziri kugenda mu misho wakarangira yajangu kubari bakaru mwatara mukiba karuru nyoni nzankai umushaka ninzo muchaka kandi kurugira aha judgment and that was prisoners yes is it not whether it was treason or what government of the time teram buses terachfiro eventually akaruka agenda ku agenda uyaza nkai yazo muchaka abo kuba ijuka nguna hati democratic systems is to hina bachiri kwakana ngo tikikabireje kandi nabo ninjimangu hina bakugizaho kwenda kora ki kubanza government umuringo ogunijuka ngo ekyakoze ekyo kwata embundu okaze mu kishaka government yo bwiro bwekine right kubalwanise kakora ki ikabasinga
konka abo kugira ngo bakabine backing ya population kandi no kugira ngo bakabari abantu behireyo batiza government na hati kugambira hina bari mu baransa government ya NRM bakwenda kugia okonke baremere abo kugira ngo inenizi the democracy, it is democracy in the making kugira ngo democracy never 100% to in stages is to and we have more constituencies than ever before. LOCs abantu bashiri no kutema democracy bajangu tutendeze na MPs when too much democracy at some point. Nelson abantu majyango Roma rumo mu ndembe zo mbekirege mutero mbekirwe mu izo barimo mbeno no kombeka democracy no kombeka byona. It is work in progress. Abenshi mutari patient na government age at least take a foundation. Boaz webare bakashira kibuzo cyawe cyuwabuza kandi kiri nyenda mbanze nyihe omumatu gabantu n'umutekateko byabo ebishuba ebi NRM twirene babiha nguyo ekareto businje icyo cyakabahuga rangwa kanse ntwigaya yakigambere hati abanyabutege cyaba bo kureba bo bari nk'umuyaga mbwenu umuyaga hahariho inyanja no yine bingunze so bono bagenda bazo mu nyanja bo benyine bimusye bingunze so hata bagaraka bija benyine bagaraka babicureza hata bagambira abantu ngo mwareba kogire ngo twasitarito eje nyanja yabibatwire hati aba bantu kuza mu gishaka icyo nicyo cyo bakoze ahubwo kuba eshahe egegiye nagambira nti abantu bakimuko murundo gumwe just obwana bw'ubwojo no bwiki butine na muhoro butine nibare bwimuka bwakwate kipapura ngubwo n'ubwenda bw'ubwayi abantu atano na babero bafa wakereba so hati noenda kungira ngo ko omuntu takabasa kureta kwa ekiyabira takozireki ekiyabira tine so Uganda bwirobo ekaba eyino busingi himuka abante entenda karungi ababire nebeyendeza namakagabo biruka bakwate mbundu bashoma batandika kutabura busingi ngato kutoriga heshaheji twakwate mbundu tukatandika kutema abantu muri imbarara makenke bakasigara ningana bijana baronda bahekera so abanya-Uganda mumanyengo businge bwanyu omwabire mu ruho mushemerirwemu egi government eryahe muri yo muterengaro kandi yinguza kusigara muri abatezi benga niyo yabumazere ndagaraka hakibuzo cya hati mubahe time wano reba okugera no yakuba ariwe ningire icyafaye cyabireho nekinkushomo mbiburi omukitabo cya Yohana eshura ya 5 omushijabira mazere myaka 38 akizuba cya Mrs. Saida ari yaho azingamire Yesu kuyize yaragira ayabamazere myaka 38 ajyatimuka kirezo mukeka gwawe ogaricyomuka mwene maybe twana twenda ngo turinde Yesu kwarije Uganda egezinga zingirwe myaka 38 abenwe yagigambira atumuye muke murgaha mugende mugaricyenkahi mugende mugaricyo wanyu noreba Boaz n'abaryo mu studio nangwa nabo kutureba n'abaturikirize umwe wano reba ngo abantu baba bariyo nibajaguza abantu nibajaguzo mu ihanga miliyoni kuma y'abantu bakiriyo nibitwa bworo abantu nibajaguza omuyihanga minister wihanga ahayemerira akagambira abantu ngo umuntu wo kufenjara n'umushema obwogama ngo umuntu wo kufenjara n'umushema babatari bashema bakibagama batagesene nangwa tubaribere na vasatayo mwene hata hagati yabo wa minister na n'umuntu wakaramoja ariyo na fenjara umushemano so wano reba ngo twakina abantu ngo bariyo nubajaguza ashituyene treasure wikibina ikizere kikahamba abantu kikahamba ihanga kikahamba buri cyumwe kisigarizo kwihamba abuko hato nohura abe hatandaka mutuyino ho generator manya tuyino ho na main hato babibasigarize cyumwe kwihamba wano reba ngo twakine ngo no treasure wikibina nkecho
ariko kwata sente billion na billion akaziteka omukishenge ziryo mbesha zipangira mbesha then ukagira ngo government nkejo eba bariyo bagamba ngo ekija kurwana sango mwabize kurwana ngo bukaburyo bushomanguza aho bushomanguza buriyo one with the kurwana so obushomanguza bateze sente zibeziriyo no mushubuzi wamani omukazi we na ambassador no mushubuzi ambassador nafuna shilingi zingahe ko mushara sente zo kweri nanashubura obari ambassador tokora ndijo mirimo sente zibezige ziba no mushubuzi kanga miliyoni 22 ezo tuzina nshonga ati zilitoma na mushubuzi abazi no mukashubura na iwana ashubura batina ine tina report ya police by the way umucyara kazogwe boburanja ayine nazumwana utizanje because hina inabirengire kugamba neminyeto side za busi yo kwaza bakaba mwesere nko mugenyi mukuru yimuka ya sente yakare heminyeto mukabishatu yabaha sente nabuza ntukonka ubwo mukaza nakora kintu na ambassador nabuza ambassador we niba mushashura shiringi zinga okugira ngo abase kwikanka ha mukoro gureheminyeto maganasha ahereze miliyoni 10 so hatu ni yejo reba nindeba radisa kwisihurire ruhungu president woneze economic sabotage watere ihanga eriyizere kuchungura eriyakujangu akiza kuchungura oyemuza bishakiza kuchungura akiza kuchungura ki ombwiro obwo bwakujangu akiza kuchungura tine muntu yabe na fenja obwiro obwo bwakujangu akiza kuchungura kuwabiro gendo muntu wene yagira inesene watamajangu ngwariga nko muhinje je ngambe wanyekeriyo eyo kujangu wariga nko muhinje watereba ati abantu abo tatambara njara nuba wabachungura ki izobe omuntu okujangu ndabahingire injura yawe omuntu yahinga omuntu wajangu akwiza kuchungura joni yayagambira naka economics omuntu wajangu akiza kuchungura obwiro obwo government eyayira abantu etakize okosha abantu bakabine sente zabo abo kuba bakabine cooperatives yazukwata yazihaho yazuguza ya leta sakoze eziriyone ziba abantu zari kujya ngo zibatungura okuyaho ziriyonze babandaka so twantureba in fact egiyaberye imyaka 38 eyaberye imyaka 38 yo abagana baketa kungubaga wo muri nyankoro yo mu ngeno baketa ki okungubaga muri nyankoro ni kuri gutonze bijyango ni nkokora so hate shahe uburi munyihanga we na hari umunya Uganda nkaba kazo kubarire Yesu bari abantu bamutwara mushara bakuza Nelson myaka 38 niki cyo beno ndakora government ije kore message you see wareba wakwata ihanga okarichendezo karta muntu omu ataho point neyo nione yo Nelson na John nanye nitwe tweza tukakora ihanga so iwe cyo beno ndakora a level yawe government ije kuri message niki echo kubanza wareba level yo bworo oburyo mu nsomo ecya kabiri wareba emishoro eyiba kuteka aha bintu kandi eje mishoro hende eje yo kwibwa because Nelson baraka mu cyuzo cyane nabuza baba cyo wanu ukugunjiriza kutaha icyo beno ndakora icyo ugiro ti government and the misses nenje kashimani echubuze echo nakujante wareba wakwati yangu ukarudiusingo karatahari muntu umweka Nelson then point ne ya hati wo mbuza echubuzo ni njangu wano tingwe na nyenka bana babe babuza ngo najya suppose it was a band konkani nyirangu echubuze wajangu Uganda njikwate njitahari ngo rwa Nelson ate nimbana shana naba abizere barakoreba Uganda as a project then bacheza bakatana kwa kweli case study tujiyenkai nanda ujikoe si waria case study jihe owanyuka mwenje case study ojiho witkazo ogendozo witkazo mu cyaro rwa Kaya orebo mu rwa Kaya nkomuka nabantu banga habo korara case study iroko gihe hari imbara region rifaro ifa irware yo kutwara region yon eritarombe cyurwe na government eriyombe cyurwe myaka iyo Nelson
oshomera America no tambura nguto za America no kumwa security service ya America ekikuretire waba ebo okashomoka tunga degree ya kabiri okarya okajwara okanywa okatambura okaza TV okagamba hati ibyo obikozorota ayuse ngoro too powerful okusinga government embi ngwe bino bikora no government ro kwata kwenda akashoma ibyo kugamba TV answer my question hati Boaz hati boreke Boaz aba abori yono gira ngo emyaka 38 bakacungura obwiro bashomire mu kaburyo bwabo ninga hine government yabirero so ekikumanyisa ngo buri imbera yona hine mabwa kweta ba survivor hati nyonde survivor ni yechemeza John natangara hati ibintu za gumutangiye guno muramwa nani tekereza ngo ndujya kwa abantu kitinisa abantu abaliyo nibatfurira kandi abaye baroho bakarore government zimwe kandi cyo sasa muno ubwiro bumazire mu media tayino bunda kozere protest especially protest ey'uburugu mu studio kunkanani mu rwayo kake ntabwo kuba nikiswaza warache kushohora nani murada kiganje muno you see kuba obhara hariho imwe ni supporting president Museveni nkora ni supporting NRM kuntanga kugamba ebisoberi mu government ya Museveni kuntanga kugamba ebisoberi mu NRM kigwire kandi kigwirire kimwe especially ogwa muntu nisoko kumuganyira especially hantwiga former DC kwiza hana kagera ati umuntu yabera kunoha mutugambire ato businge bukaboloho buri naba obu halo hisha burire aloha burire namanye byabene barabaho namaye byabe biroho biroho all sphere social political and economic nicho busasi and really I'm so embarrassed and disappointed in you because chikwetagisa okwemara y'umuno kuvikwe okakosa mani mengi kubiha especially haloho nebingi bindi muno ebisobero mu NRM bisoko okugamba so it is very it is very embarrassing for lack of a better word for comrade Ntwiga you command a lot of respect here and to our listeners and in society. Don't degrade yourself too raw because you want to throw up hands and attract somebody to attention. It's so weird. Now, abantu abali abene myaka erengere 50 because imyaka 50 kimanyisa president Museveni kongano waga bayabuza ebyo kutingwa nabagaraka nora John kwenda position n'imirubi waga bayagambe bigambo ebya mumutumago namangurwi nora John nwaga bayabuza ngo abantu ababire mbahakana soboti bakamba tegateka bakwagira Museveni General Museveni umuchaka bakamba tegateka ngo bote nakwija beshongora satana kana tekudiringa nabo ruthlessly the same way abantu bakansa General Museveni ukwa kudiringa nabo hariho umuntu wabena hagiro bote ari kumutera rumwe ruhurizo obote yagumiza makita obote akabana runda abantu ki hati akanda habagize ba UPM hati ni Uganda yongera kutangarira cyane kano garaka mu cyumba habo batakantangari garika mu argument yanyu because why I am worried Nora President Museveni 2016 babeni do mu debate akaanza ata disclaimer yajata want to talk about Uganda as it is not as it was konka yahana brief history ya Uganda ko kuyabere na wakaja ngo naraga mari Uganda yakumanya ngo kweri etari nko kweshime kuberi na hati miliyoni mugamba aha Uganda as if Uganda ikatandika na President Museveni miliyoni mugamba as if Uganda ikatandika rukumi ruenda ikatandika na abakubuzi miliyoni mugamba as if ku Uganda ikatandika na kabaka miliyoni mugamba as if Uganda has been here since humanity has been here for the last 4.5 million years mwana mugamba obusinge miliyoni mugamba ngo bukabutalo kutandika lyali nali jijireho after lyali
because ibintu byo mukuma wita moment mu kibuzo cyane mugumene mu bakote se kibuzo cyane ndakukigarika mu ekingwe ndakukerebukera because it is not the most important. No, the most important thing it is important. The most important thing is need za show abantu ababene because banagarika mu wagabo. Yes, abantu ababene benda okurwanisa obwebembezi bubi abandi bakachikora na Museveni akiriye mu high school. Narrative eyokoreka ngu President Museveni as young as 18, as young as 1964, as young as 22 obote na rumbo rubiri ngunuwe the causative agent kandi okwenda ngo kitomba tufuba ubaracyanga nubadoma twakutegereza. I think it is weird. It is not only reckless, it is did he say that? No, it is a very stupid argument. Did he say that? It is a very stupid argument. No, John, sorry. Yes, I don't want to be forced. Let us be respectful. No problem, but it is a very stupid argument. Now, and that is not President Museveni kujo mu Kisaka n'abagenzere nabo n'abamukorasire ba Dr. Besigye n'abamukorasire ba Mugisha Muntu ba Eric Mwina and so many others no kugira ngo government eyabere neza Simba Battalion hanu Mbarara government eyabere na mahe gari kabamba gari second lieutenant Jejo Dong by that time second lieutenant first day kuja kutera kabamba aba kuno gira ngo akate ine reason enough akata kuja kumaraho na people's protracted struggle ye myaka 5 akasingura azifo munso abantu bona bakabata kwitegereza talo abantu abasoko supportinga oine abantu 41 mwine embundu abiri na musanzu muri no mwatakinga barracks eina division eina baserikali 13 eina tirare eina bombs eina buchimwe mukaja ruwero in just one of the small districts in Uganda mukasucceedinga mukagenda mutu rwenzora kisi mukaraba masindo mukajovaraninga mukaija until you go to Katonga and then cross to Kampala mukahamba government ngwimwe you are a dozen of bandits with no ideology, with no cause, but just destabilizing the country. Kandi noenda ngo muntu oyataho musorogwe omuntu oyata mandaje mu radio one naka 5 akulize and then we all say because ntiko bora mugamba horaje kuleta kavuyo mwitona tukuni nangwa kuba mugamba uza kanaguri but you are kind of barrier no but my problem said it. Answer my question. Answer my question. If they were said by him, answer my question. Answer my question. You repeat your question. I answered it. But I know I had to first display my dismay. Kandi ochenege chanje chiri amuntu yagambe lugambo kuba lugambo. But John talk kujom program tukwaza kuzo muri chiko ngo abantu bikizane niwe. Okay, no problem. Kuza ona chimane ngo this is 2022. Wait a moment. 2022 December. Our first, we are in our second year now, na chimane we have disagreed, we have agreed together. Kunka na chimane kutinka izaga ha TV, nkarugo wanje, nkasiga na agambera aba muka yanje ngo bateho TV, okwija hano kubihe bisuba. Naona chimane. So nyecha amara amani. Mukujira to usinje. Atuma Museveni yabena abuza ko hamwe, nyebuza. Kale Museveni akabuza. Museveni akazabana mena. Obi agata kazeyiwe, obusinje bukaburoho. Second, obi agata obusinje seje bukaburoho nyina sente zivire. No problem. Let us make an audit. Owani kaza hokorega. Hello indicators za UN. Hello indicators za World Bank zo muntu kuba kurungi. Alweza Bank of Uganda. Yeah, wait a moment. Okuba iwe emunebo buzubu bwabo zire bero kuba muntu yaje mu direction yaliyo issues bajota otakaje wana. Let us solve this once and for all. Number 1. Indicators obi yagira ngo abantu bakaba kurungi buli bere na sente. Onganyo baraka tujya housing. Baraka merninje manya. Owanyo yabere ine abantu omukyaro cyanyu kyegombora. Ababe binenzo za mabati agensere na gwarogambo. Abantu 10 bakaba benga. Owanyo yabeyine means of transport habokuba nabuda hakala ababene motoka na zapite zikazoro owanyo hacharo cyanyu abawe yabeyine gari omukaye atale headmaster atale chairperson bakaba ninyana tujya lowest level. So parameters okuba kurungi kumanize manyu parameters okuba kurungi ko tujyo bya health. Number 1 infant mortality death rate ekabiri zinga shitakiziro omupower hati nizingaye abakazi abakufa bazara
bakaba benga Museveni atakizire hati benga those parameters are there kumva umuntu kugira ati brand antere ati buri twaturundi muno kugira hati then Boaz akagira ataza beza wate saje atereka vundi hati ikintu cyo gura mutubwiza ati cyo kubanza abantu abakutureba nabakutura nyo kindi cyo kweta blackmail ni ntura nkirabahiguru John twera kumakutubera ukatomu kashona ngutitine either umuntu kusubmitinga nari nyokoro mu rwanya first of all we hero mudakika umudakika zo kubanza wagamire dakika 10 nemo Nelson wana utamu Nelson yari mudakika ya 8 kuzo nyoni mbare dakika hizi we room reaction ya Nelson wagameze ndakika 10 ni 2 namwata wareche John wareche John now nkigira ntendera ojya ngate birebe ngo twakuba yazamura ngumbara kushemerwa muri hawo nakihale nakihale tukugikiriza John nakihale so RNC cyo nagamba then muri kwakira no ati ni ndeba of course umuntu rwanje gukubanza kwijaha none kutwaza mpora maze nareba colleagues banje aba John yakukundira yakutarikirishije konkati ni ndeba nchirebuka hariho rapport konka sometimes umurungu gwasa kwato mu studio konka nyenda kushaba colleagues tuikirizane ngo rihanga neritu John numukangi nakukanga rihanga neritu kandi buri umwe initafari yayi nekutaho omukorwana n'umugambo bo bakakora icyabo bazo mu kishaka tukataro government yabereho naye ke ino bujunanzi bakudefending authority yayo yaremo NRM/NRA yagikizamana ayitugambira umunyarwanda wenda yahebwa chance kumbeka democracy okwa kugireba nigo kwe kubasika abo kuba buri bara bagenzere bakajya ngwitwe turi satisfied na necyabaho thank you bo bakakora gwabo kandi bareba ngo ki ba leta ngiza gukora ati so kiryaritwe kuongera kumunyunguze cyabo thank you kukitereza ecyo businge waza nkato mu northern Uganda ukagambira abantu bokwe utari obusinge Museveni wakushisha obusinge nibakureba nibatangara nibajyangu noreba especially wori nuwagaba nibajyangu hati ogunwagaba ari nadura wabo barije then nabo oshanga batandika ku blaming president ngogu nargo side ni yemwe yija kunu kutudurira konka oyebwa ngu Joseph Kony akatana ku orutaro 1987 just within a space che president ya Kolachi nezindi forces zikikankabera na munani harumuzana nkaza ezazabe yo mu eastern ezanka harumu otirimwa za defense yo tuganze hatu yo ntwenda kuzihezaho final kandi kwetaga support ya buri yomwe ekindi nanka devaluation ya center wano gambaho Johnson wagaba ejo devaluation ekigenderwa cyayo kikati cyo kunanka inflation ninga MP hakuparuka ushango inaka papura kemitwaro nk'ikumi katakwasa kugurira umugati nambwe ninjuka at that time nibajyango kibiri kandi bakandi kigashinje obanitana obanemwe obane nenishu kikumanisa ko abo ino mutwaro kagure ibintu biribita ibintu binjo so yes so kikati cyo inflation ukati kujango center ina abazitemere bati bakagenda bakazitoho mu nsha ya president ningeyo konka nevertheless yoriroye nyo nyenda munyewe niwe tugende tucyondoze kintu echo tukikuratize turebe ecyakozwe cyenyine n'icyanke tatsa kuzo Bank of Uganda tugende hamwe twashanga ngo bakatuzana akakodyo batu yose niwe niwe 25% wisuburo was what fee thank you tuine hoteli kutebera programu y'Eishengyero ne ekaya crescent hotel hotel eji
neshangwa kamukuzi umurembo rwambarira ahashunga na Divine Mercy Hospital aruguto rwarwe bukona hanoza bushenyi ekaya kuri Saint Hotel bakwinira obuhereza burungi oburimo buraro garden za gukorera mukore ya burikika conference hall ebare eri mu byokunyo byo murembe ogwa hatinka coffee ko kutayero mocktail nojitos milkshake bene restaurant y'umurembe aho bakwinire chance ya chamushana na cyakiro kandi ho naho kugerayo obuhereza bwa restaurant no butunga nko mulingo kushemeza ba customer bitu buri Sunday hari ekaya ntkuretera live band kurgashaha 12 mpaka shaha 5 izicuro ukwenda kumenya urukiraho ebya ekaya muzako batungira asumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibirumenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibirumana ekaya no wazo muka mu studios abo program Eishengyero kireki nyine umuyobozi sunwagaba ni pleader nyine umwami atuhirwe Robert RDC wa Bushenyi nyine asimu Nelson na coordinator wa nupo markazo nyine tunawe John na Rugabusongora kandi n'umuhagizi wa NRM na nyine Boaz wa Mongolia program ya Radio 5 DJ Kanyamano wa kugitaho omukuru nwagaba a lot of beating kurwa John ya kutomboteka John is just young and restless wale ukareba ko gomuzano kwa the young and the restless kaguruho John are young and restless so ni musasira abo kuba ebite mweta kumanya agata kazirwe kinana mushaka takumanya ngo bashaba kakikaha batwara sente z'abantu 30% echo kana kandi bagakabajya ngo atagira wabo echo na icheza nani kwekura kwengoha echo John aho John icheza nani abazitore tukamanya lezo kwefugiraho engoha I have never disagreed with you echo na icheza nani takwasa kutakarise echo ya record echo askanda bajya kumbira meeting nyone takwasa kutakarise echo abo kwa record kiroho government ya Rwanda serza ikatwara kimwe cyakashatu cy'esente zone zo mu Uganda liquid cash kana kushobora cyo kanseriya so kachi ikazitwara kandi tekanjuraka sente zito izaziki izaziki ya izaje tumukore unonga for ekamodo basha iwatwareza musha cyo for ekamodo bene kwa tujiko so aho ni ukengaza abo cyo baza kutwara zito robaza twara zito cyezo tugeso gukora rero bashijamo ukamweno orukukira na kukiza icuba wareba now security well ekinte kinkwade meetinga ekinkwade meeting no kugira ngo umbicweka byanga byona hari usi aho ni pereza kuri diti government ya Rwanda sirisa konka kinta kuyeho no kugira ngo government abagirese omushisho businge kwa Uganda niwe bakwise bendera bafuraga beya yo kushisho businge ahubwo ko bashaka takagiye mu kishaka akari hihorere government yabine kegireho hagireho yo murtugo uwabere yategekiro myaka yakaye yinyi nababuza atatu ngumu butakayito yababura yuno rugakasisi bakito bayubisa batuma umuseve natakagiye mu kishaka nokire ubutakita yuho ko wanyu mu kishaka bigira TV kandi ura burumye bizari wawe wakureba bigira TV Myaka so ekichuba makanso nabwe okugira ngo ebicwika byona birumo businge ebicwika byino businge ahabo kuba tuyine abo kwendo bwebembezi konka batarabanyamuru bo bwebembezi kandi saba tabuzi umukishaka gajaki akargayo ebiri kumwe na mushanju December ku Rwanda kinana bakamukwatira kiriko ukireba aruduburu iwo ho murunda genocide nshoto bwa kari karifitana echo kachita no mustard seed kikamutangaza cyamurum vice chairman national vice chairman military commission de facto vice president kumkwatara rodoboro kachereka kikabe konkata bo opposition na kwata na hura amotoka bahodaho batakureba yabo habaza y'umuto yabe bigiri babajure kitone sati abakaza babanyiga mabero mukashesho no mwihangwe tiya gasi abandi babashukeshe ndo misho hati wene kutwa kugira ngo hatugake twongere into abandi bahandike binde bitabo
hato go watangaza ibyo kumukwatira hariya andi abandi baza kwandika ibindi bitabo akagaruka yata abamba bakozere iki ngwamahe mbabakwatira ngwamahe ga ubaye bajumburu so umburu ngo abasirikare bakazana kurabye bita abantu hatabata bafire nakurabye na nabafire ijo mukarura kawire hatentanso nebeye nyowe ncho kurebera ate democracy nore bakateka ho 10 point program democracy ya movement ne koma ero sizi ko kutaka nozo mu parliament obururu bwa parliament ati abona bo ubwa president kana bagambire ngo ijo ngana point democracy hatubure ki wara DC haratwe shankeji ujote habo wakubeherera umuntu ko bwa president wari gushanga babetorire esiko turushaba mutuye imotoka toramayugwe era kwate je batire mshanga kurire se za district ETC ahinde kugambira ubuza democracy ya presidential level na Ghana point democracy bakajya baza ku building an independent integrated and self-sustaining national economy ejo point ya kata tinye na bandikire ne byabo mutiza kugira ebyentasiya ebikwebisaho ebisaho mu government ya Rwanda ebintu bikategwa mu besi bya kata mu gwire bazo no besi bya bazi ya besi bazo berekera ukaba bagira anything besi bya kapitera mu gwire program na bitano nejango baza kuombeka ebyentasiya ebikwebisaho yugariye biseho kandi abantu byo makore kandi yangariye biseho nubakize yo kujya amabanja agayigana ngakira East Africa yona bashika trillion zingana igana trillion igana ngo bakija kwegeso kwebisaho ware chuba ware ngo independent integrated national konkreto tokora abantu ko bahindukira mu mbera abantu bayina mabati starting from himself bine motoka no kwe haragata let me tell makere neta ko graduation week yona abona abana abanyuganda yes kagatu mwena movement abana ni bazire kunkaba bashomero mu education ya afite tugende por bataka shomere mbabaza bazarwa bako na movement ni bazire no kabajema bari bakoraniye ku bazaro hardships ziba sectunga ncokore mu rugu yakugira ati umwana wo kwa nuku yakugira ati government no bziza bezirinde zimwagambe zinyuma president Museveni kayine degree nabiyizere nabo kabizere na za degree babesiki mu government yembika bihire mu degree abo zitarangira hari ibyo abantu bafite bakora mu kireba tingwe na za TV tiziga mwine mobile mwine simu za kwisesemu zirwa umurembere kugenda n'ubwija ugundi umwe gusanga urugundi wacetegereza konke kinte kintu kumanya government ya Rwanda ekinte kwatire nakasente government ya Rwanda seza inonwa no manyesiri uriyo mu gwese mbagweta proposis umurujungu yo ekasindika ry'urunwa rwayo rwahika kwi ato umunyamarurengere uryo mushukuru nokere yo government ababacho bashomera bicaka bunu kunyunyu tumuntu wachi wa tosh abwo kuba entasya abantu bonyegana n'abakora muno wari konke shake kwika omusoro iroko rebe tarifu za umemenegura unit imwe y'amashanyarazi 1 kilowatt hour niyo 1 minute ni igigore shingirwa na cyenda igiguza shingizinga shingira 10 umemene yongeraho cy'amashanyarazi ni yongeraho ki hato kiza kucondoza bakama ba umeme ngo tareba yetwiga ngo mangu mu opposition ngutoro wa movement bashama nimba di wa movement konke nabira misho babara mnonga bibiri cyenda wasubtracting ngashingira 10 natsigara shingizinga turshanje ni 10 shingira shanje ni 10 umeme mashanyarazi ni yongera muki ni yega generatinga twine Uganda Electricity Generation Company Limited yega transmittinga twine Uganda Electricity Transmission Company Limited niyo distributor twine Uganda Electricity Distribution Company Limited shingira shanje ni 10 bandemene yongwe but nwagaba umemene distributing because UEDCero agonaga government hariho program ya UEDCero then haruna umeme ibyaroshe so umeme bakakora ko share uwita bakateka y'ukondo bya simya kene abantu amashanyarazi bakagatiremo actually nero bagatiremo umeme ko distributinga bagatiremo
government ya rwagati ikibene kuri mirimo yayo ikagirwa umemene abantu nabiya abantu nabiya musente tiko hizo basheza ukiza kuchondoza mukama wa umene ucetegereza ushanga shitaye mu government nukire babara mnongo please RDC corruption yikabari 0%. RDC Yes. A few minutes how you had responded to some issues then Nelson abone kuri Okay. And of course takayibwa kubaza twatabarise his excellency issue yo kuja mu chairman w'amahanga ga non-aligned movement naga G77 otiro na China echo n'amazima iwo uri munyayigaro kuja mu Museveni nyoti kumwenda so ajoire kirunga nchoreka ngu hinaba kumureba mu mugasho kandi nabo tukabe ntukozesa chances in case nkihanga kwatera hamwe haraho ihangiri yakutaye isa urukiko rwa NRM president akabura kutwara kwa chairman nikibaho konka kandi hosting these events are rotation in nature. Yes. If it's rotational, but what is the gain from it? Okay. But nevertheless nabo cyashanga ariho you could have gone earlier kanda in capacity. So chairman w'amahanga gatine mugafu never akeche njore kambi ntwiga nwagaborre mituru already gari besta ile wana Boaz nokimanya na razibiri jono rimi yaragamba abanyindi ate nanyo rimi otana rukundo naciya yecho yale na president ngo mwene wetakwende kintu kikwata president nosh tinkumeki yamukozere kandi nkafuma RDC okanga ngo mushaha akanyita kumukwatizaho ati nkanya nyina mbone kundirgo omwanya ogugundu ekintu kinta kuza kukora no kuza kurigurete nkajanti nkabandimu unka obusere nashanga weziwe cheo bekede no wende ta hano kumano no musijira ukagapo konka ekinga issues zone zo kurezinga tinkumanya ncyo nanyenda twetegereze hamwe ngo ebintu ebitabasize ebitakatungire ninga tutakashyireho ebitakakozwe ako nkani utakajya ngo kunkureba bigana nawe ngo uteze twine njanti turije ninga nari amarwaro njanti turije nari ebyensho majanti bukime kiri okay ntaba kushashura miliyoni 2 muteka kushashura ezo ningira ngo amazima garingu Uganda habiro transformation on different sectors kuno jangu haronka nka GPS 1986 ukajikomparing na ya hati okariba development ya ground in terms of housing ninga structure many years nibacyureka by all means haro ebihindukire twareba abana bari mu mashomero ninga bahereze kushoma through UPE na USE UPE ezbakugaya konka nyo niza gukora convention y'abantu abarabire mu UPE noza kushanga abana barabire mu UPE but as competitive as those who have gone to schools is the highly priced. Thank you. So chairman sangu aroho ebironji binje bukoze nkanyo tinkunda kugambira ikintu munonga abo kujangu nkibankirebe umuntu hati ebitaka kozirwe ncondo kushaba mwami John mwami Nelson mwami Moses niwagaba kanso umunyakashari niyo Boaz abantu mwene liberation eche kutumanyisa ngo cyarengeze zitwine zitakahwire tweheyo tukozese courage nenteka teka nke yabari nambo nyewe nimbasa gamba kintu cyo no muya necho kwesimba wa president nambo ni njenda wanje ni njenda cyo kwesimba wa president yaganiraza ni njenda abo kuba have been inspired nonda kwesimba by the president we ayorekire ngo amyaka y'kinani
nunda kwesimbari yaraba Yoni yashaka kurebera igihe kucenga ati kwetegereza ati mecho oba president ni ngwenda abo kuba have been inspired by somebody no gwenda riyari as soon as it is working. So konka ekinkushaba jo bakandako kaza TikTok oba n'ekyamashanyarazi sitakacheresha ina oba n'amashanyarazi oba kosteria higo president wowe wenyine ncyari kusiba hanagamba ekigendererwa ki no kushara ebeyi y'amashanyarazi no kusenga ubutobora hamwe konka kimwe kutugaza within the system not opposition no FDC konka bakora kubi ihanga ryitu n'ubako bari aba NRM amashanyarazi no gasharote beyi procurement rero kureta contractor orayombeke dam eri fueled ahabwa corruption kuzeziri BOQs bakazinflatinga so buri kimwe cyo shanga bakibarize mu like kashatu then hatama no gasharote be ejo cost no haragitware hata ebyo bibuza byo kubuza nchimanyisa ngu nyowe nko mwebembezi at the level of RDC na technocrats abari mu sector y'amashanyarazi tushemeye kwe challenging on devising means of how we are going to cause electricity to be accessible and affordable because why among the measures of course no diversifying sources no mechana ni mborizi kibuze ico ninjajo nanchiza nanye aba Ethiopia kombeka damu era bene singe kushoza amashanyarazi mu Africa yone bajombechera around billions in Kenya na litano za $5 billion $5 billion niko nishoza bazita gigawatts kuzukurenga megawatts around 5 I think so it is like 5000 megawatts wale bakaruma wale babujagari na senti zitu akorisi zitwa wata minzanot no reba ngo Ethiopia kakora umurimo over like 10 times bigger than ours so but they use their national army imwa monda ko saba Chinese enkora yebintu ebi we need to scrutinize ninga because semi patriotic ni one ukora umurimo kore kintu ro kumangunjiza kora bingi Nelson Boaz RDC kuyijana nanyenda kumubuza RDC tegene bereti ninga ninka ejicho ero mu ejeje ninko feel ateyite yano kuniki gukora fashion nemwe buri kimwe echo kutana na carriage ne ya yero area ne ya red orabwire umusonara bire kofira ye babugana omundu ajujuye abo no bijuro mboko kangara kahamara ni military police okay eyanyu no reba kino muntu abantu bashata botakabi echo kubanza tokayebi niwe no bwaje otegene military police niwe yawe niwe ndo mutumo muri shenkazo umutumo wawe military police ni bagambera bazari ya red ati twagaraka rekotareta John niza kuzokereza John yo kuchera kugambera abantu amazima haro general umwe bakari wa Peru akagera ati for my friends everything for my enemies only zero mwiko kuchigambe Nelson akachizigereza for my friends everything for my enemies only zero wakashika na wazwara yani yonkota na wazwara Boaz noreba umwaka gwara kumurwenda cenana na gumwe government ezeze bariyo no basiga nguzikaba zirimba umunonga umuntu akemera yagira ati twakuzo mukaru konga zo zikaze runungi echo kirya bwawe kujyaginga ukurigero kintu yo ninzaga okay umuntu akemera ajya twaza kuzo mukaruru konga karibu ninza kuzo mukishaka bahamureka yagomezamu yazo mukaruru yakargamu kandi yazo mukishaka mbwenu omu Uganda yahati wese jakim akimuka ngwe yayerahiza ngo yaba president bamuteko treason kogere ngwe kaberi Uganda yigesha tinkumanya umushaka gwa yakubara echaga echatwire omuntu omushaka
gakaga atari amashomero mabi in fact ubwirogo akavu n'amashomero amarungi kandi education standards zikaze get Nelson nawe utakarigeraho Nelson nawe utakarigeraho wagira ngo bese jakera hiza bamutaho treason konko ugeno Museveni akarabura government ngo biba karuka cyanana nazo mucaka tabamukwata katwahurire cyagoranye na bese bagira ngo nubenda gukora ukimwe kubasika kuyiho government ege itakakire nkubibira na mukaga cyagoranye katagira meze mukaga kabatara mukwasire kumukomereyo ati tokutanasa okugira ngo ninza kuzumukisha no kugira ngo ntuza gukora buri kimwe cyo kubasika njuma ngo options nizirenga nikisaka ebyo nebigambo amarugo ebyo nebigambo utakora John y'umushaza bari John unabuze kibuzo reka Nelson agarika reka kutaho umushaza so ebyo nebigambo bibiro bitakora ki ebyo nebigambo bibiro bitakushana so buri kimwe kubasika including guns n'abafumu barumu buri kimwe abafumu nibo mwabagirema bagura ikirengo mukagiye toro gumiza muyesera bwagenda hati enshonga yabiri inkuru mununga gakaga hato abantu kuba kwija batugambira nguto batugambira amashomero batugambira ki ebyo byona President Museveni n'abamukurati tabaraize muturiyo tuzomuchaka habwe nguto ahabwa amashomero mabi turiyo tuzomuchaka ahabwe kuba bibire ki bibira karuru konka karura kibibire kakaka yaka DP kakaka atari ka UPM wachereba kugira ngo ababe bine kuzomuchaka bine reasonable genuine ningishe ikabera DP yatembera ha DP yagenda yazankahi yazomuchaka habwo kuyiba karuru waba inaya yagambira vuba mukwatara kereka nanka umugenzi peko sukutenza akajya ngo ecyamutwira umuchaka ngo nabwo kugira ngo bakemereza President Museveni ayabira arya harivo yamenesa by then a road bro eco cyonga cyakora ki cyamutwara umuchaka mwene twena kutwakuza kuzomuchaka ishaheji abo kugira ngo bakemereza umuntu omwe kanshi twareba abantu abarya harivo ya presidential candidate nkabesije nibasibana babatere mbo twareba mahe nigasiba getoruyire eka yacyagoranye twareba abantu abagire kurwana sakaruru RDC RDC ariwe MPO babarira karure mirundena akasinga murundo gwa katanga akomunda konke cyatwira kaburyo kurwana so koraki kuryo kurwana so kwiboburu twaza kuzana umunda honkimwe abagire kurwana so kwiboburu district har district rwampara mukabara flag bear kazoba barangero mu rwiza acha owa onanka wa professor kamuntu babangere mirundeta cyuruhuro first district bakabara umuhanguzi bakamfuna murundo gwa kashatu kano yasingo gwakora tanka rwenge byagire kurato babihindura haragamo mundo nabagire kurwana so kwibuki okurwana sa okuyibo bururu hatimo mwamuri yo numweyiba mweka tureba by elections emotoka izanye za RDC numuyahe namba muteka amashagente mutambura mutera abante mboko twaza kuzomukarura RDC wakuwa mazima numbanza mushitama tumukushitama planning uko muraronda karuru numplanninga muronda because tuyina sindi cyo state house tuyine ari wa general tuyine ukata muronda ati yuwo murimo gwa RDC omukarura akantu gwakubagu nyoniza kolete moto kanyihe namba nte habojo stere mboko hatogwe gubumuro government yagenze kuwana sokora obuyokaru bona mazumeji na myaka 38 yokushemererwa ningane myaka 38 yena kuna nukura abekaya munjara abantu cyayi nizgo kubonye ngo tujastwire mu kisaka ejastwire mu kisaka ejastwire mu kisaka ombiyo kwiba karuru bekabitari na second kerwe kwaso bekabir tashari diyo tivel secondary primary reason ya twiri mu kisaka itwi aba movement enkuru kwa kutwara ubindi twategeka namba wa primary ubutegeki twabyondo butegeki aza umama jono cyo cyawe ido baba movement 1970 twabirwana sa amini amina katwigira karuka amina katwigira karuka amina katwigira karuka akari kijambi yito twabyondo butegeki kongo butegeki butarabutunga tubukozese kurungi uko abantu guhereza
okutarentunguka okutaho businge na demokrasiya nundi primary reason ya turi mushaka yitwa bagire nora haba movement abana bizira bakatuyungaho bakatusanga katongo kongitwa ori abagire mushaka tukatwarwayo engoma omusida kadira te ngome oma thank you ndo kuteje wakamara muji ogomba mweta wagamba mazi ogomba mweta Arona inumugisha rakashongi muri kiro nagira umwe barabwa program President Museveni akozera ibingi ko ngari nabita abo kuturumbo embizi najyangwe byafayo nibahamye ngo President Museveni akatari mu banyayuganda be bari yaboro kandi enshonga zezo orutaro rw'ishaka zikaziriyeze nk'omuntu kandi zirizi ubutegetsi kutari kurwanira abanyayuganda najyangwa Gen Museveni akegita abitongoro by'ubwambega mu government obote obu yabakiriye umunyeto Myaka 26 arukushomesa umurumoshi Tanzania yakora ikigombe cya Fronasa rukumurwe ndanshanju neshatu najyangwa Museveni akahereza nka minister byo kurinda kandi nka minister wa regional cooperation itakashire rukumurwe kiranaguma President Museveni hamwe n'abatahi bakakoresa enkora yo kuganzamo abantu no kubembera okusingura imitima y'abantu abutosha bebine oburemezi yajyango ba disparity okutoma nkora agenda ye yayite ya marxism hamwe na pan-africanism najyango Uganda bwo hateye n'abantu akwingora 185 ebicoka cyane nariga narugarra higuru n'eminyeto abatakariye mu ndeshatu izo n'ibindi bizo najyango reka tureke kwetwara mu kempumi harekizo cyangwa mu ihanga byona biresirwe obushomankuzi Aroni ayinumugisha wenu kwe yatensatyo ari nito Godfrey arakashongi nabone akashongi najya ngo Boaz God message yakusukaza gishoma aba ntandukunda kuhereza abantu ikitinisa no rumero nyo program Jamiru Kasirye no wakigarama nagira ngo taro cyitengo cyo kushaguza akoba ngo nk'abantu bakigarama muri banda yunura obwera byo ruguto rwa Koransi ekashashura abamaju derbo abakurax na drainage yabanyaga sente zawo najyanga mera DC ate kucyono zo muri banda amanye cyabiro Jamiru Kasirye ibanda yari ibanda omwami bamweta Dennis ndiyo mushisha arwenshande najyangu Boaz korshanga omutumba umuhanda nugubana guhabura abarukuza kuzika wanotaha obugenyi toka kamayo kandi wagushanga hagati y'enguto wagutaho naba yasasa bw'abantu obutahwerekerero mu China omutumba n'akamanyiso kabazici tabagenyi cyukureberaho ikintu cyagati y'enguto kikito muntu witurushere Boaz no mumanya ruhanga mu icumuro kirungi mwene nguto nizitwata ho twena zikorwe unyobarize munongo kitensa Moses nwaga barangamo he emigisha nwaga bimishi wagihangura aho naho Dennis ndiyo mushana wagikwendeza agoma bamwita Anthony arakanyariyero nagira ngo omukureba kwe ebyanurwa bya NRM tabuka kirire kandi mu munshonga nabo opposition government neta senti nyinyi omukumara opposition omwanya gwo kutamani akutungura abanyuganda nagira ngo hasigara boye bagerizeho kora byabo sone betenga obugaro and guma mutajuriasi ariyo mukajumbara nagira ngo nabuza ngo twabantu jaguze imyaka 38 mboyembezi entekateka neha bwana President Museveni ngo abo ko cyona cyone cyukuru ngo abo kuba Jeno nawe nareba ngo Jeno MK abanyuganda tabakamukunzireje najya mwebarize John ayongera ngo NRM oye Julius Atwine ariyo mukajumbara kashangwa rweta mucyuhura hona tizo message zitwatwine tukabasa kurenga hatutwine bwire ntubasima wa feedback yanyu ndubareba haba Vincent tubareba haba nabataho James warwetamu nabandi katuga ko mu studios turukoisa ikigambo kimwe okurekora program going forward nogaba nogera ngo
NRM chine bwire kweridiminga abantu nkiwe bakahura bananuka ngo ebyaretire habo orutaro tubikozirweho hati ntugamba twino kwicerezana movement of course umutaka korosha natiko kugira iki yakora movement yine cyikozeho abone waranta kugara bindi ukazaro wakoranse movement yine cyikozeho konka wakwate byikozire ukabyeregereza n'ubwire uyashyumungu n'ujuka kiriye cyeshongore cyakafisa usha imyaka mingi abo kwa movement imite byikuzire twabwita ni wasa mwene no byeranisa ni imyaka 15 18 indijo yone filibusha batsisira ubwire kandi government esisira ubwire bw'abantu n'ibintu byabo government yongose icyo baza abashinja n'abakazi bakwase baje byabo babibuza bashomesa ba konka umusukuru abana kubizere abazire mwemba baha transport yo kugaruka kampani bwanyuma yo kushoboza emididi yake se hati movement aho ni yabo nkononyi obara munongo yo no nkononyi wachere icyo kushaka government yarwanyisiza yayakira buryomwe buruka buriki yateki yangaryo no mabana tiyo ngayina mabana ka government n'abantu no bineki barinde yagenda yakubihira abakazi ngo umushohore mu rugo mu kiyungu ngo mugende muze kupanga rero abakazi amakaba gatimbira mbaza ibindi hariya ko hasigira kuza kusi ibicuri ware emirimo ye babiri bakora kushongera emirimo yabashije ababo ukombe kama kaba gituruka movement kware kititsisira makagaba tu movement akashuna bwabira obara munongo egeze yashisheka yagicereza yagitomba bana aduno shaka umushija mbambara n'umukazi mbagirake umushija nabanje umushija nabanje bwa saa kuyina umukazi nabanje bwa saa kuyibiri abana baba saa kuyishatu so oshangeka yona wajigita indebtedness so abantu bakini banje hati wegenda umuza abantu tendagano y'ikibanja cyawe aho ine cyapa ukahagurota ukahagorana nakanye ndagano girete tino ine ndagano umuntu ezona bakazwa rombo banka basi true ebyapa abebya tochituma munde cyapa original cyapa ngo girete wapi babyine obara munongo gameti yabayisirize cyekozire nanendanga muntu nango nendanga muntu bazoswi so mwegarche aba movement muno nyo wena bramisho thank you Nelson to hendere program umyaka 38 onchereze ntabarisiye ekibina cya movement aha nshonga nkina ezinkwenda kustabarisiyaho ozilisting echo kubanza nanimpora nebesima ngo president abire chairman w'amahanga go aganamu konka bambe nebesima kandi twebaze movement ahabo kugira ngo the greatest export y'ikutwaroko naba house girl naba house boy ntwenda kwebaza government egi ahabo kugira ngo niyo government aho kushanga ngo ebicweka cenana na mukaga aharigana habyabantu abantu abashomere baryaha street no batambura n'inkitozo buzire hata no batambuza bagiga hare icyakashatu nunkireze nyebaze government egi ahabo kushisha ibyo bwegese ikigenderire ahabo ko rinde baradisa inurupapura rehebuzo bya PROI ahiturebere emitwaro munana y'abana bagwire hata no yibuza ibakuza to kwamanya yaresere nubona bashome yagihindura bona bakome bashomere busha barusha bihemusha echa muheru ninyenda kugebaza ahabo ko leta ubworo rununka umubantu kandi ubu yaresere egenderire so government ya movement ahabo nshongezo mwebare mununga abanyayiganda n'abakabakorera cyo kubabasa John to hendere program wabara muno government yona heri especially hati ngo mu Africa hano esemiri kora ha production productivity na profitability government yarwangisereza ekozero gwayo government hano mu Africa
ezikiriyo zikore ngude hala amahanga agatachombeka ngude hala amahanga agatachombeka marwaru UK United Arab Emirates naganda halo project yona ekiro cyo rusanga mu grade iri muhanda nguri feze kaho feze ukombeka amasomero kaho feze ukombeka bizariro mu mupire kaho kara kutuba korora turiki ku comparinga naga mahanga government kozira mu mwuga gwayo gukujya hiha amasanyarazi kujya hiha isomero kujya hiha urugude iwe mwera byamuki shortcut yo kutunga sente ni mirundi ebiri you either have a product a family yawe n'icyo kuhama kaguza nari you are offering a professional service abantu bayitu abakugira ngo ibintu mujya kusaba musibe muheza arsas mujya kujya mu marwaro ga government kuzerayo muri embassy arsas ejuteri ngo mutaha hano mbagamba ngo kitware ngo watwara ngo ajya kutunga sente mu byerwe you must work etugagira ngo abanyarwanda bakora nyenda kugiranza nawe konka yayegwa ngo murimo gukora umunyarwanda abanyarwanda mukaga no gukora umukenyumu abanyarwanda bokusanga sahivi bari omukacho ampale wabo omurindi bari mukasqueeze shema bari obwanyo bari amste yempumi sahivi byo bya rucha bari yes bari amste yempumi bari za kumbucha hari entale hari embeva hari manyendaji tumuvuja musebe ndakuja kwa sente akozero kwa bazire ili asigara bijani John reka kwate ibyo kumya byando kabyetembe eliyo kuchegebe ara disitenere program kare obari munonga omukuru nyowe izoberi ndio mwe bakuriye simiranisa kugira ngo nizo bari umugasho abo kuba orashare makajati ebikutuganzya nk'abantu obworo obuherezo butukwetaga ebyamagara ebyenshoma iwo kiciza muniwe oyino murimo gwagora akore nyowe na nabembeza abandi tuza kugenda niwo misho konki wagira ngo abo kuba ngo President Museveni wayerekere ngo ayino kubasa niwo murimo gwago nage bucimo government ne yawe yenyine tuje mu government ya nuko neje no gumokiricho okiriyo mwo wote hire yonkiyo ekindi John wandagamba ki RDC takahendiyo ngabire kutahamu umukama wanje RDC atakahendiyo nani nyisaba kwiduca mu bana wanje wa nuko ngwari nagamba mutwaro munana nakakaga egwiri konka hamutwaro sanzu nena ensa enkanda nende bekire mu government niyemo ayagamba haburu bukunuka ahachare cyakorwaho haro umugego wine moto kishato mu compoundiye kana aro no mworo atakoma cya kujya nyenje inles so neteko kubera mendi umuntu individual habachi in the same school abana chukuru cyenda na munana bakire babiri bagwi abana bo Museveni so abazire batakaba buzabuza nufo y'umukore cyanyu UPR USCR University and Tertiary Education is expanded ababa kugira ngo bagwire hariho it is not the end of life hariho skills program kugira ngo bava kugira ngo bagwire abagwire abagwire ko hari kikuletera umuntu yagwa different factors kandi n'umuntu ari gwebuza P7 ukiza kuza 4 ushanga kandi yakora ki ya excelling aninga ushanga yaza umurife ndijo ushanga yaza succeed tunamenye yo muri bushenyi mbe ninjante results kuziri nyenda kuratiriza abakozire kubi kumanye cyabaretiro buzima tubone bo twatabona mani mingi babe no batunga na scholarships more than those who are already doing well aho kwa muri bargo makagembere nyotinza gamba muntu aya hambere ubwembezi bw'abanyayiganda bakamusibura kare so ndabona ya n'abatano yabande cyukumanyisa ngo obwire bwe bukabayo konka habwe sente n'amani n'embundu turi munsi tambura fair enough webare omwami Hasimwe Nelson webare tonawe John webare RDC atuhiriwe Robert webare omukuru Moses Nwagaba ndenda kwebaza aba ekaya bine bintu birongera yare John waguma batunga abagenyi kurga Kampala batware ekaya hari akamukuzi ino boraro burungi bine garden za gukorera mukoro ya buri kika bine bare mu byo kunyo by'umunembe byona restaurant itakukinga
live band asandi byonna biri kukira we have very good accommodation here bino braro burungi so tukatwara yo akefuza 0 mushanju ina emwe ina ibiri mwenda mushanju mukaga 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiri munana niyo sumu yaba ekaya bwana Boaz uri wampa assignment muri ibanda noza kuntunje nambaye chebere problem n'abanyabushenyi nimbasalutinga okay abantu mbasara kumbura nyangwe nambe gino gisoma speed hariho abena ngambira aba ekaya namba ekaya ni 0 mushanju ina emwe ina ibiri mwenda mushanju mukaga nari 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiri munana so abanyabukanga abanyariyantonde abanyakiruhura nimwe mukishara kwijo myanya nkeje jo ninja wacyumanye tekani kwa timu yoni tujebaza omba jobo kumbakira kwiza kimwe mutawo no mukora umurimo gw'amani turakwebaza DJ Kanyamo ata program yitu ya Radio 5 izesha zona twahendera cyereze kireki konka twantugarira enshonga nkuru muyanga mpaka rwa gatani sabiteri kwija n'abandi Boaz wa Mongolia muri kurungi ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu